السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين إسلاما خنين سجنتا تي في إسلاما جنم الرأي إيجالودان هنگا أما يوم دبرتي جتشا إيجتشا جرتن سجنتان تي في إسلاما دقيقة مراسبة بود إيجالوف قبي إسات مرته أما خيسموني أكسمه هرماتوني سجنتاتنا ورّي أفيرمي هندي ولتلو فودان لكن إنسانية تجرى وبليين كنا ورّي خدمة رامبي كمان ها أمتا خينا خدوفو خدمات جراني إنه أستاذ عبد العزيز شيخوتي هندي وأنا أداتي جرتي أنا في شاء الله قبليين إسلاما يرو قباب دو بودا سجنتاني إيجالما hanga TV Islaamaa irratti laayiviin banamee sagantaan sujuudaan isinii dabartutti obsaan nu wajjin turaa jenna namoonni keenya amma kunoo sheekattiin asii khidma jiranii baarakallahu fiik siraan maashaallah akkasii dargaggoota keenyaa fi imaamman keenyaa asas jiranii maashaallah akkana sagantaan eegaluuf xiqqoo hafee أستاذ عبد العزيز سجرة أستاذ عبد العزيز مالك كعب ما شاء الله الحمد لله ويانا الراب ويا قلت سلا سجنتا تي في إسلاما تي إبس نور إن شاء الله ويا يرود إلى باقي إلى قلت ولتي ما ترى الراب ويا رب سنوجه إن شاء الله تعالى لهذا ونو قبائي ورد قلت لا كره تريس سامو ورد تريس لا كني قبائي جل خطة إجماني سا وري أسجور دفنو تولادهم أكيد ورد مثلا جتن لهذا ورد قلت لا تريس إن شاء الله سجنتان يرو قاب دوسي جلكور جنتي دور بيجي إن شاء الله لايف كرماتني وان خلنا قلتي كان جيو براف وان خلنا قلتي أكما بيك كملت بيجي إن شاء الله حواس الإسلام احنا بران جيو براف نبين وغير قارو إن شاء الله يهدا ورجتن وريا مو قلتي براي تنشي وربي يرو قاب دوسي اسم برا جيا جرا دفا جرا إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير أستاذ عبد العزيز بارك الله فيك ما شاء الله ورين سجنتا كو بيسا جرو إن شاء الله درجوني ني ساسر راي إمامنا خينا سجرا شكوتين ما فجرتين شكوتين جنا لاكنا يا شو جرتين شيخ فتوى فنو شيخ حسد وني سجراني إن شاء الله akkasii sagantaan amma eegalu jirti xiqqoo boodanii eegala galmii akkana fakkaata TV'n islaamaa qophaa'ee jira karaa kana shamarranii jira warri kun karaa shamarraniiti لايف يو بنتم فتوى سدود ما نركشوني دنديسني أكن جا تيفين إسلام هنو كاميرا لينسا كنا فكاتا كاميرا تكو تشدو بجرا خان كنا تكو خانا كاميرا ميكا جرا كاميرا بس دي إيه نمو هركا وادلو بجرا سيسليس دلقا هركا كبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلقا هركا كبدا نكر رسيوي جي أي بتي إسلام أنا نفمات شو دعوة والله قبل شو قد هذا أرى TV إسلام قد ده خيني قد ده مطور بيبنا إن شاء الله أرانتنا وان قد ده كان قبنا إنتي نبدأ ده ما شاء الله إن شاء الله نملي عندنا دفاع جرا خونيس لكن أنا جرا إن شاء الله وري على جرتنيس دام سخنا يوار كتن هذا تمام خوتا TV خيني قد ده قبنا TV خيني خلنا بيتر وإسلام الرجتي واحد درود برساجرا تنافوج نادا بجون دركما خينيا دركما حواس خينيتي أنا هيك ورا ما نجرتن أمس ما نجرتن جانا ونين إيجال لي أنا جا حاجة حنقدن دي سنتي حتى تمانا كنوتن أم جبار سنت برسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فيصل جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنت أنا دربوا بوردي مسجد بلالي في قسمتي بجيسا مدرسة خينيا خيرو دير تذكره أكاسي الشيخ عبد السلام في باية حياتي سجرني ميديا وان كان هم دفدا أما ولكن ونجل لو ولنت إرد سبحانه وتعالى وآخره بالمعروف خينتي ما شاء الله أبايا هيا يجونا أبايا هيا خنا يعني سكنتها ببريد تنتي في إسلام أدو بتاعي سنيدا برسو أبايا هيا تيجي محمدي سجرة كاميراماني TV إسلاما
منيري سرا نمني هون ديني جرا ورين تي في إسلامات راسا كنتا دبرسن هوندا كورجل تشيني سناجر سيسنا أبايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أي بتي في إسلاماتي مالتو سيدنا جيمامي. والله الحمد لله رب العالمين ربي خير قالنا أجيو حواسا خيرنا ربي بكجرين خير الدنيا آخرة خلنا فيه إن شاء الله تعالى تي في خلي أو مواقعات تي في إسلاماتي تي في إن شاء الله فلودرا قلت حواسا خيرنا خد الدنيا كنت خير سجل قلت خدم وجدنا كتي في قرقودة تي في أمنتي كفا دبر سكول كله قرآن حديث كفا أكبيس تي في أكافريكا تي في تي تهي إن شاء الله فانا روموتين فانا مارا فانا إنجليش خدبر سوتها سو خنا شكرتي خن هندينو هون تبيا أما جا فيسبوك في تويتر في يوتيوب سنجانا متمجر إن شاء الله تعالى خايون خين سنيم خايون خين إن شاء الله تعالى كمتي حواسب خين خيسجر مليون سود مشان مليون أفرتم حواسب خين 500 خبيجر كمتي بكيسان جرينت مقالات ديكو بادية وندخلت كمتي كمني شولا خنا شكرتي إن شاء الله تعالى ساتلايتين قبل كيجو تيرو أما خنا خيستي أكسي قلت حواسب خينيا دوكنا قلتي ولا لما خنا قلتي إفا إسلاماتي خرج ربي تباسو قلتي إن شاء الله تعالى توتي في إسلاما خنا قلتي تلفزيون إسلاما هدوجر إن شاء الله تعالى هدوتي هاجمنا توتي في إسلاماتي سوني قلتي إن شاء الله تعالى ونكون قد أبتمي قلتي أوف جرمو فلماي مقالة من صوتا يطوفي ولما برالت بي على جتول لين قد أبتي في قلتي في إن شاء الله تعالى يرو قباب دو خيستي حواسا خيني ركبي ولما تين هند تبيه هند خيس جرت هند قلتي تقبلي وانسان دبر هند قلتي بكتك في دي بدون في قلتي حواسا خيني أقرب سوتا أنا إن شاء الله تعالى نمو قلتي بكجرت قبل قلتي بيا بهاجرت بيا أمريكا كندا أستراليا يوروب وريتن بكجرتين وردوفودان يادان قلتي قماشة دينا جيتين فجأة وان كان كسمة قلتي حواسني خين دخوا بدل يستيجرتن وقلتي بيا عربا يرتن جزاكم الله خير كم قلتي وردوفتن قلتي كنو قلت أبتن يادان دواي دان دينا جيدان خبجان سنقافن إن شاء الله تعالى ربي قلتي جنة الفردوس خلنا ربي أمر كسني على حسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بايا بارك الله فيك. الله يبارك. جواد ربي سيجابيس. حياك الله. ما شاء الله. حاج منير يسال جيرارا السلام عليكم. وعليكم السلام. حاج منير تكالا يبيت يرن دفنه أكمل قاتي بإسلام أخنو يفباس جيراني ما شاء الله واصل خيني دفع جرمه بكي بإسلام تنافمال تسدقين. الحمد لله رب العالمين قرآن درسي قرتي ربين كي سبحانه وتعالى نولا في سيا سينغير وان كنا وان كنت أخنو كما قرتني حواسني بهجرة إن شاء الله بهاجرة نبهل لير إن شاء الله دوبا يا قرتي ما شاء الله وزن خيني قرتي وان كنا انتي كرجارو دوبا ورينا ما وان كنا لا جرتن هيسافو قد جبيسيني وني عملو والراس جيرو أكن ورانا في نقول كيا تندور اللي جي هوريميت والبيرة نابا جودا إسلام أركو بربان إسلام أركو بربان إن شاء الله أكرفتني قرتي نوجي وان كنا سينوتني قرتي حواس خنا اللي قمت شفتني إسني اللي قمت إن شاء الله تنو إسني أوجنا لكن ما ورين قرتي بيوتا براجرو نما هدوتو وان كنا قرقارا جرا نما هدوتو قرتي ورياج جرو هيسافو ما شاء الله قرتي دين والله ربي سناتيسو ربي سبير هاجراتو ربي سنعمل كيسو همتو مرا ربي قرتي سني همتو جدو ربي قردو أخاي أكمل قرتي سن راقم مني أكمل نقول مجلس تاني حياكم الله لهذا تي في إسلام بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك الله ينورك ما شاء الله تيم تي في إسلاماتي شيخ بحر الله يبارك فيك أسمعي ما أختك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله غازيتي سانس جرا تنانغا هوني بحر جاما بحر كينيا هوني يرو غبابدو توربان لما سديدورا بيا نيروبي تي راسنو بوكاي نما يرو غبابدو تي في اسلاماتي تي ادا امي اكنت سغنتا ولي ميديسا جرو خيسا توكو بحر كينيا مي مالجتا واي تي في اسلاما خنا gammachuu guddoo akka qabdu natti himte gaafa dura Minnesota dhuftu torbaan mata deegal baqaati dhufte odeysimee waa'ee TV Islaamaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Okay, TV Islaamaa waliin irraa dubbachuu barbaadu maashaallah. Ani dhugaadhaan niyyaan yeroo dheeraa Naayiroobii gaafaan jiru yeroo sheekni Sheekh Absalaamii fi akkasumas illee Ali Sufiyaan dhufanii natti himaniiti waan kana fedhiin ani qabu fi TV kana guddisuu irratti yaadu ture. Duba rabbiin niyyaa jedhanii guute san duraas na fide. Alhamdulillah rabbina galatu haatu garuu TV Islaamaa kana haala garaagaraatiin argee
TV Islaamaa keessa namni jiru daa'imman manguddoo dargaggeessa hawwan dubra hundaa jira gijera kana jiru hundinuu TV Islaamaa keessatti hirmaatanii qooda irraa fudhachuu jiran jechuudha. Waan akkana kana gama akka Naayiroobiittis ta'ee biyya adda addaa namni jiru baqattoonni hundinuu jabaatanii biyya jiran keessatti jabaatanii biyya ofii keessatti akka jabeessan kana jaaniin itti yaada qaba inshallah. Maashaallah jazakallah gammachuu akkamitti dhagahame guyyaa har'aa kana geenye TV Islaamaa Facebook irraa saatalaayitii irratti ol baasuu deemna hawaasa keenyaan arra dura gaa hooguma deemee oofu jirra arrammoo hawaasa keenya gabbaasne hawaasa keenyaaf kannilee amaanaa teessan nurraa qeebaladhaa jenneeni hawaasa keenya TV kanaa fi hawaasa kana waliin gadhiisuu deemna. Duraanuu hawaasa wajjin jira mee tanaaf maaltu si dhagahama? Duba gaa wanni na dhagahamu gabaabduutti wanni ijoo barbaade TV Islaamaa haala dandeettii humna hoggaa jennu shabaabaas ta'ee manguddoos ijoolleenis humna isaaniitiin beekumsa qabaniin qabatamee jechuun waliin dabalatanii akka dalagu jiran irraa argee ammallee yaanni hawaasa irraa burqu kan hawaasa kanarraa TV Islaamaa dhufu saatalaayitii miti akka addunyaa guututti waan gaarii argamu ni mul'isa. Duuba gaa ani gammachuun ani qabu laaftutti sifi mul'iti dhufaatti haa ta'u garuu hedduun gammachuu qaba akka guyyaa iida kiyyaatti silaa kophee Huccuu bitattee? Huccuu hin bitanne haa ta'u garuu kanumaan hin deemu jira. So inshallah gammachuu guddoo na dhaggeeffatu. Maashaallah baga gammaddee rabbi gammachuu tanaa oli saatalaayitii irra nu baasee nu haafidu galatooma dalaga jirtanii jabaadha baarakallahu fiikum maashaallah jazaakumullah. Obboleeyyan Islaamaa namoonni lamaan amma dura daawwattanii turtan obboleessa keenya hundeessaa TV Islaamaa haala bu'aa ba'ii hedduu keessa dabree TV kana gadhaabe obboleessa keenya Shamsaddiin Umarii fi akkasuma Muniir Alwaan takkaanu Abdulfattah Alwaan sagantaa fatwaa irratti yeroo hedduu arkitanii warreen gaa sagantaa kana duuba jiru Shamsaddiin nama takkaa TV irratti hin mul'anne kan duuba taa'ee sagantaan tun akka nagayaaf bareedinaan qulqullinaan sagalee gaariin saawundii akkasuma sagalee sautii fi viidiyoo gaariin isin bira dabu nama yeroo hedduu irratti hojjechuudhaan sa'aa hedduu TV Islaamaa keessa sa'aa 12 olfaa nama keessa taa'u. Kanaafuu isaanii warra kana hundaatu TV Islaamaa booda jira sheekan gurguddaa kana hundaan TV Islaamaa hundaa'e. Kanaaf obboleeyyan keenya warreen naannawa kana jirtan warreen online irra jirtanis haala isinii mijeessinee jirra karaa ittiin sadaqatanii TV Islaamaa kana khayrii addunyaa akhiraa tanaa keessaa qooda fudhatan isinii laaffatee jira. Kanaafuu qooda irraa fudhataa baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Akkasiiti uummanni hawaasni laaqana nyaachaa jira. Daraashni immoo kana fakkaata. Walli kana fakkaata. Laayivii tana ajajuma TV Islaamaatiin waraabu jirra. Xiqqoo booda immoo sagantaa asirraa deemtu hunda yeroo sagantaan eegalamtutti TV Islaamaatiin wal qunnamna sagantaan hundi TV Islaamaati irratti isinii dabarti. Kanaafuu hangasuu waan haalli kunii fi haalli hawaasaa itti jiru qofa isin daawwachiisuu fi naaf inshallah viidiyoolee gabaabaa kana wajjin turtii gaarii. وربي تجي رجال تاتا لا أركاني كذا ديم تاني نديم تاني خلاص خاي ديم ده نجلا هذاني سيري تا إن شاء الله كنا كا نامو دلنا أركاكا با شروف كان نياتات نياتنا دور كده ini gara na gute aye bar jalat abadu nanya ni salata he di ada danda ini cuma wala hai mayo gazete sa foto ni khasa ni ये बारे आते मैंने तैयार नहीं वाला है हावनीस ऐसे यहाँ तक कदम जाएंगे अये मनी बरेदा निसिनार किताब को मना हवा सकते हैं शेख वान्यातनी akami qophooytanii sagantaa TV Islaamaa ta'e maasha Allah sagantaan akka bareeda deemaa jirti amma miila keenya maasha Allah
Kootee rabbi haa tolchu durri gaariidha. Maashaallah. Tanumaafuu onlaayinii jirta? TV keeti. TV kiyyaa. Maashaallah. Baga jiraatan hordoftoota TV Ustaad Ibsaa inshaallah. Har'a silaa guyyaan beekamaadha. Warri onlaayinii irra jirtanis yeroo wal bu'aarsan yeroo dubbiin jajjabdu immoo dubbiin jajjabdu har'a guyyaan irraa duuba TV Islaamaa eebbisa TV Islaamaati. TV Islaamaa yoo akka isinii galu feetan TV kun duuba TV waa'ee Islaamummaa qofa dabarsu hawaasni Minisootaa jiru ka Islaamaa walii galee jira jechuudha. TV'n kun hawaasa hundaaf jalatti hammatee TV tokko TV qaala Allahu ta'ala wa qaala Rasuulullah jedhu qofa jechuudha. Aqiidaa Islaamummaa TV tiisuuf deemu. Aqiidaa amantii Islaamaa TV'n tokkichaan nu qabnu amma bu'uuree isine kana haganaa bal'atee biyyallee dhaquuf taa'u kaayoon isaa duuba bal'aadha. Baadiyyaa teenya ta biyyaa hunda akka dhaqu kaayooni bakka silaa uummanni warri kufriidhaa miidiyaadhaan dhaqee diinaa balleessaa jiru nulleen miidiyaadhaan jala dheeyinee waan isaan kaayyatan san harkaa balleessuudha. Yoo rabbi je inshaallah eeyba arraati oofishaalii arraan tane ni eebbifna waan dandeenyu duuba ni buufnaa fi qabeenyaanis ulamaayitiis warri ulamaa'otaatis duuba daawaadhaan namuu dandeettii isaatiin itti hirmaachuu jira inshaallah. Naminis dhufaa jira ammuma laaqana nyaachaa jira inshaallah. Isin warri immoo onlaayinii irra jirtan waan dandeessan akka dandeessanitti abbicha TV qaama isin bira jiru kana keessa barreessaa fi harka lafa jalaatiin waan dandeessanitti dhaama TV Islaamaatiif niyyadha sadaqaadha inshaallah. Baarakallahu fiikum jabaadha ilaa maayyin hordofaan isinii jaa inshaallah. Baarakallahu fiik imaama keenya baarakallahu fiik jazakallahu khairan. namni amma isin haasaa ture imaama keenya imaam masjid bilal Sheekh Abdusalaam Idrisi akkasii inshaallah namni hundi taa'ee nyaata nyaachuu jira kaameeraa irraa qabuun qaba ga'anii osoo nyaata eeguu garaan nabalbale inshaallah akkasii manni kana fakkaata walumaa galattu kanaaf inshaallah laaqana nyaanaa kota laaqana booda walitti deebina kanaafuu obbolee mucaa suuta nyaadatti come on hey no stand there Ustaz Ibrahim አንድ ደቂቃ ይፈልጎታል ሰላም አለይኩም ወበለየን እስላማ ኡስታዝ ኢብራሂም የአማርኛ ፈትዋ ፕሮግራም አቅራቢ ናቸው ኡስታዝ ቲቪን እስላማን እንዴት ነው የሚታዩት ጀዛኩሙላሁ ኸይር በጣም አስተማሪ መሆኑን ነው የምገነዘበው አልহামዱሊላህ ድሮ ዒልም ለመተዓለም ገጠር ሄዶ ውሻ እያባረራቸው የሚበሉት ምግብ እየለመኑ አሁን ግን ቁጭ ብለን ፀሐይ ሳይነካን ዝናብ ሳይነካን ቁጭ ብለን ዓለም ላይ የትኛውም ኮርነር ላይ ሆነን ዒልምን ማግኘት መቻል ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ አላህ የሰጠን ኒዕማ ስለሆነ አላህን በጣም ልናመሰግነው የሚገባ ነው። ይሄ እንዲቀጥል ደግሞ የሁላችንም ትብብር ስለሚያስፈልግ ወላሂ በቻልነው መሰረት መርዳት አለብን። በገንዘብ የምንችል በገንዘብ በሐሳብ እንደገና በዱዓ የምንችል በዱዓ ማድረግ አለብን። ይሄ እንዲቀጥል የሁላችንም ትብብር አስፈላጊ ነው ኢንሻአላህ። ማሻአላህ ኡስታዝ የዚህ ቲቪ አስፈላጊነት ለህብረተሰባችን ምን አይነት አስፈላጊነት አለው? ይሄን ቲቪን አቋቁመም ማለት ነው ከፌስቡክ ከዩቲዩብ ወይ ከሶሻል ሚዲያ ወደ ሳተላይት ለማውጣት ምን አይነት አስፈላጊነት አለው? ምን አይነት ጥቅም ከዚህ ቲቪ ያገኛሉ? በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ቀደምት ልጆች አሁን እንግዲህ የጄኔሬሽን ጋፕ ተፈጥሯል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበርነዎች ስልክ አልነበረም፣ ፌስቡክ አልነበረም፣ ዋትስአፕ አልነበረም፣ ምንም ነገር አልነበረም። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ከሚያውቁት ሰዎች እየተማርን ህይወትን በዛ መስመር ይዘን ሄደን ሰክሰስፉል የምንሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። የአሁኑ ትውልድ ግን ሲታይ አብዛኛውን ጊዜውን የሚጨርሰው በዋትስአፕ በፌስቡክ እና እዛ ላይ ሊያገኛቸው የሚችላቸውን ነገሮች ብቻ ነው። እነዛ እሱም በራሱ ከሌላው ሰው ጋር አታችመንት እንዳይኖረው ያደርገዋል እና ይሄ ወደፊት እየደከምን ሄዳል። የኢማን ደረጃችን እየደከመ ሄዳል። ምክንያቱም ሰው በህይወት ልምዱ ካለው ወይንም ደግሞ ከዓሊሞች የተዓለመ ሰው ከሌለ በራሴ ያውቃለሁ የሚለውን ነገር ያጠናከረ ስለሚሄድ ወደፊት ለመግባባት እንኳን አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በቤት ውስጥ ብንወስድ ለምሳሌ ምሳ እንኳን ቀርቦ ምሳ ብላ ሲባል እንኳን ልጆቹ ጭራሽ ጆሮአቸውን እንኳን ማይሰጡ ናቸው። እንኳን ሊሰሙ ይቀርና
እንደውም ብዙ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ሲናገሩ የሰማኋቸው እናትየዋ ብቻ ባሏ ስለሞተባት አንድ የ14 ዓመት ልጅ ነበራትና ያቺ ልጅ ቀጥታ ከትምህርት ቤት ስትመጣ ደብተሯን እንደወረወረች ቀጥታ ቴሌቪዥን ላይ ነበር ቁጭ ብላ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበር የምትከታተለው እና እናትየዋ ትጫዋለች ብይ አትሰማትም፣ እንዲህ አድርጌ አትሰማትም። መጨረሻ ላይ ያው ሁላችንም ሞትን መቅመስ ማይቀር ነው። ሞት ሲመጣ ልጅቱ እዛው ቴሌቪዥን እያየች ሞተች እና ይህን ታሪክ ነበር። ከፈለጋችሁ ደውላ ስልኩን ልንሰጣችሁ እንችላለን፣ ደውላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። እናትየዋ ስትሞት ሬሳዋን ለማጠብ ለማንሳት አልተቻለም። የሰፈር ጎረምሳ ተጠርቶ ቢባል በፍጹም ሊሆን አልቻለም። መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለው ዓሊሞች ሲጠይቁ በህይወት ዘመኗ ምን የምትወደው ነገር ነበራት አሉ። የምትወደው ነገር ሌላ አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ። በቃ እንግዲህ ቴሌቪዥኑን የተወሰኑ ሰዎች ያንሱት፣ ሬሳው የዛን ጊዜ መነሳት ይችላል እንዳሉትም እውነት ነው፣ መነሳት ቻለ። ከዛ በኋላ ቴሌቪዥኑን ሲያስቀምጡ ተመልሶ ቁጭ አለ። ምክንያቱም እናትየዋ አንድ ቀን እዚህ ቴሌቪዥን እያየሽ ደርቀሽ ትቀሪያለሽ፣ የምትሰሚኝ ይሻልሻል የሚል ነገር ብለዋት ነበር። መጨረሻ ላይ ጀናዛው ታጠበ፣ ቴሌቪዥኑ አብሮ ሄዶ ማለት ነው። አሁን ከጀናዛው ወደ መቃብር ለመውሰድ አልተቻለም። አሁንም ሲጠየቁ የምትወደውን ነገር ይዛችሁ ይሉት አፈር ተቆፍሮ ወደ ለህድ ሊያስገቧት ሲሉ አልተቻለም። መጨረሻ ላይ ቴሌቪዥኑ አብሮ ተቀበረ ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው አሁን እንኳን እርስ በርሳችን መደማመጥ ቀርቶ የወደ ሀቲማችን የመጨረሻውን ጉዟችንን ይሄ በዚህ ህይወት ስንኖር አንዴ ብቻ ኖረን ለሚቀጥለው ዓለም ልንሰራበት የተደረገልን እድል ነው፣ የተሰጠን እድል ነው። ይሄን እድል መጠቀም አለብን እና ወላጆች ማየት ያለባቸውን ነገር ሊያዩት ይገባል እና ልጆችም ደግሞ ወላጆቻቸውን ሊሰሙ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ሁሉንም ያሳተፈ ቀጥታ የእስልምና ፕሮግራም ስለሆነ ማን አጠገቡ ያለው ሰው ህፃንም ይሁን ትልቅም ይሁን ሽማግሌም ይሁን ሴትም ይሁን ወንድም ይሁን ምንም የሚከለክል ነገር አይደለም። ቀጥታ የአላህን ቃልና የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ሐዲሶች የምንሰማበት ነው። ስለዚህ ደግሞ ጥያቄ ለመጠየቅ ጉግል ማድረግ አያስፈልግም፣ ምን ማድረግ አያስፈልግም። ይሄ ፕሮግራም እስካለ ድረስ ላይቭ ነው። ቀጥታ ጠይቆ ከዓሊሞች መስማት የሚቻልበት በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በፈለጉት በአረብኛ፣ በትግርኛ በፈለጉት ቋንቋ የሚቀርብ ስለሆነ ተደራሽነቱ ደግሞ ቀጥታ ያለንበት ድረስ ነው። አንድ ኢንች እንኳን መራመድ አያስፈልገንም። ይሄን አላህ ላመቻቸልን ደግሞ እንዴት ነው እንዲቀጥል የምናደርግበትን የሚለውን ነገር ሁላችንም ልንተባበርበት ይገባል የሚለውን ነገር ነው ላሳስብ። ማሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ኢንሻአላህ ለጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን። በርቱና የአማርኛውንም ፕሮግራሙን ቀጥሉበት። ከተገኘም ብዙ መሻይኾች ይምጡ በአማርኛ ዳዋ የሚያደርጉትም ፈትዋም እንደዛውም ወጣቶቻችንም በአማርኛ የሚናገሩት ካሉ መጥተው ይሄን ቲቪ ላይ እንዲሳተፉ የበኩልህን ድርሻ እንድትወጣ በዚሁ ልናስታውስ እንፈልጋለን። ጀዛከላሁ ኸይር ኡስታዝ ኢብራሂም። እንደዛውም ኡስታዛችን ሼኻችን ሼክ አብዱልአዚዝ ከሲያትል ከእርሶ ጋር ሆኖ ይሄንን ፕሮግራም እየሰሩ ያሉትን በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እርሳቸው ብቻ ነው እዛ የቀሩት፣ ሁላችንም እዚህ ነው ያለነው። እኛም ከዚህ ዱዓ እናደርግልታለን ኢንሻአላህ። ጀዛከላሁ ኡስታዝ ኢብራሂም ባረከላሁ ፊክ። ኢንሻአላህ ሼከን እንዲ ዱፈኒ nyaata nyaadhaan jeeti nyaanni horkame kan kuttee jirti inshallah barakallahu fiikum. ahlan mashallah haji gammachuu TV islaam akkam jedheerra dabarsee miti akka gaaritan dabarse anduwa Facebook ummata maal duraan kee wallahi alan gammachuu kuno qayrot keenyatti tu wanni je qayron tak bujeedana la jibe dabarse waa hedduun deemnaa bar kadii miti taniifu arra gartee dhugaa dubbatuudha guyyaan arraa guyyaa gartee keessaa gartee ummata Oromooti akkasuma ummata Itoophiyaa hunda muslima guyyaa gammachuuti. TV Oromo gartee TV'n Islaama dhaabbatee Islaama qaala Rasuulullah qaala ta'ala jee shayni tokko achirraa namatti
haraami halaal namaa himee namaa bayyansee gurra nama hundaa seenuun xiqqaa guddaa seenuun wanni san irratti hafe jiru. Warri gartee amma dur gartee nu gabroonfataa ture TV fi wanni isaanitti walitti qabaniiti bakka tanaan galfatanii tanaan dhiibbatanii tanaan mul'atan mangistii biratti illee nulleen irra ummata hawaasa gartee muslimaa TV'n kun ni mul'isa jedheetan gartee abdadha rabbii khiyyarra saniifu TV kanarratti gartee warri alaa fi manaa abbaa fi ilma odoon jennetti jaartaa jaartii odoon jennetti irratti hirmaatanii TV kana asirraa fuudhanii Oromiyaa guddoo gartee walqixa gartee achitti galchanii ummata keenya achi jirullee akka gartee diin barsiisan akka diin keenya nuu bal'atu abdii irraa qabna jechaan saniifu guyyaan irraa guyyaa gartee guyyaa addaati guyyaan kun guyyaa addaati guyyaa amata hunda bakka gartee mana islaamaa keessatti gartee kabajamuu qabu guyyaan har'aa guyyaa gartee har'a eebbi kun amatallee akkanumatti namni bakka jiru masgiida hundaatti gartee eebbisuu qabaan jaa gartee TV'n islaamaa faayidaan isaa gartee guddaadha mana teessee irraa qaraata ilmi namaa gartee mana taa'ee irraa qaraata odoo waa takka hin baafne gartee mana teessee irraa qaraata jechaan wanni gartee kanaan baratanillee gartee majjaanan itti naqamuudhaaf ta'a gartee odoo niiraan baafne gartee irraa qaraata gaafii gaafatta gaafin achirratti sii dhufa kasii dhufuuf gartee hawaasa mara gurra seena nama maraatu irraa barata jechaan diin guddateen islaamni hawaasni islaamaa guddateen TV'dha wanni kanarra nama gammachiisu jiru ilma islaamaa tokko nama laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jiru wanni guyyaarra irra gammachiisu jiru jaan gara kiyya maashaallah jazakallahu khairan akkasumatti atillee nu jiraadhu tiiti maashaallah naa jiraadhu umrii dheeradhu inshaallah finfinnee keessatti gaafa eebbifnu tolmaan eebbifnes inshaallah yeroo gabaabdutti amma silaa raadiyoon daandii haqaati galaa deema quba qabdaa miti kunis dhaqeeti achi waliin dhaabbata inshaallah kuni gartee siyaasaa isaa takkan qabu diinii na qur'aana fi gartee hadiisa irraa dubbata akkanaati gartee islaam hundaa fi jechaadha afaan maraan achirraa dabrammoo akkasumti afaan hundaan afaan muslima gartee achi keessa jiru hundaa'u achiin dabra jechaadha akkasuma arabillee dhanni dabraa jechaadha afaan hundaan jazakallah barakadhaa jazakallahu khairan maashaallah dargaggeessan keenya hunda imaamonni keenyas dhufanii jiranii maashaallah nyaatanii maashaallah وعليكم السلام وبركاته. Yeah. Murad, come here. Marwan, I'm going to play too. No, stand here. What? Assalamu alaikum. What's your name? Murad. Why you are here for today? Why you are here today? I'm here to learn about why we have Islam TV. For us to learn and get dina from the TV and to watch the Oromos teach us something. Did you like this TV? Huh? Do you like this Yes. TV? What kind of the programs you follow from this TV? There's a lot of different programs that teach us like hadith and stuff, and I listen to it. Like my mom plays it inside the house, and it helps me understand the Quran more. It helps me understand the hadith and the different things that Sheikh be talking about, khutbah and stuff. MashaAllah, what do you think the benefit of this TV for our community? It benefits the community because the youth need learn more stuff, and it helps them get effective on it, and it helps them a lot, and girls need more knowledge for them. What's your message for those people who run this TV? My message is thank you for helping us out, and thank you for making this TV so for us to understand and learn more benefits from this area. MashaAllah, I want to remind you something. On this TV, we have 2 English programs
Ustaz Fatih every Saturday from 6 to 7. He has an English program. He teaches Quran and Tajweed. And you guys can follow Ustaz Fatih, one of our best Quran reciter in Minnesota in our community. And also Friday from 8 to 9, there is question and A session, the competition one. You guys can call and participate, and we can grow this TV together, okay? Hi. Jazakumullahu khairan. This is great, guys. Assalamu alaikum. Why you guys here today? To watch the Muhadara. Muhadara? Yeah, wonderful. MashaAllah, we are going to, this is the inauguration of TV Islama. Welcome to TV Islama today. Thank you. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. MashaAllah. MashaAllah, jazakumullahu khairan. بلين أسرتي تمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.